Western Ghana program na ekoso yini yankase yedi mu asante mantem ase yesu yedi mu a ne obeka ense wa ase ya inu bedi nko asante de yedomo nti yenye na nya wati ase na yenye ahenche na dai emra ya ene mpanimfo abeka mense wa ase yi ma so no na ewo fi ase ya oni nua ba wa ase ya ne yebetwe nkomo na yehunu kwane yebefa so a yebeboa nua ba na nso etnya wa kwante ahenche no edi ba yenne mo pi na ni bidi na ase yi nti so through a yemwa na bibia be vote ni bibia no pem no betu dwa bibia enso now the Facebook live and I say YouTube live Katakyie FM TV oba wa doma no so ne bidi nko ona ja wase how no omo no so mo how edikan fa boso te mame mo how edikan na mene Afri Community Hospital ni nkomo ka create omo se nua na tete so ba ndete so ndi say vice president ni di kan odu do ka say na omo young vice no one drinkers association vice president one o born voices ya asa woni mu bi say die ni asa me sheda ko o se o kwa e wo kofi a yi edi kan mo so be nya na mo ba ye ma ya se ma o munsu na eto ko no mo ma munsu o mo ma mi so ba o munsu no nye de enum ni bia na de ni bia no de o munsu na no de ko room the room for ye no no ayi bi o se no na me ko ye no le ko no munsu ni bia ha ga mi ti munsu ne boni ana o nya boni de na afa de ba o mo de ni na me se me no o do akebe kra o katema so kra mpa ya mamre mamre so de o munsu ni ga mi ti mi nya ye kra me makoba bia ye da ne dua ma mbi meje meji me de ma anye esta me aje mate o se sei ma mentio edi kan mo se atete ne ma so so the dan that is the vice president in the kind e to so mo so be hia fridge abe hia fridge o say o me hia fridge wa o me hia fridge Ghana aba na Ghana woni ya ha okay se me ndo be ye o mo de be dey o say o mo no bia a mo jabi akra nko mo ba na nko mo di ahyem e bia ho ma che no e chi o ma na e o ma sada ne so o ma bie fridge so na o ma no kakra na o ma sa so be hia friend say overall ayi ni bi coach ya ura yeah contractor well reflectors na mo so be hia bi ade na mo say na ade say mo ye yi ana kasaja mo yi kwan ana kasaja so twem na kasaja so kan o na yesu nya rodu ana woni za na me se kura kan no mo se bi wa na ade asa no wa no na nkwa ho na ye se car life na tono so a no hu se obi reflector ese o so obi ko so mo so be hia bi o Ghana ba ho ana Ghana ba so djuma di pa o djuma di pa ana di bi ana so mo de do so o Ghana situation mo do so pa na wona nya adwe so si ye to aba mo de decide ambo me nyama makwa banja onze omomo no nsa no apiofo na ena decide ena ma aban bia we na election o so mo de do so pa so mo bro because you do wa or mo 14 voters on be beauty to fa and na wona ne kasa na nkasa yi e do election time no dana boss ma na adwetimi sisa onya twa bi kura no ano pe o timi ma o mo so na save vote ni pa mo save o mo so be hia touch mo de o say o mo de touch ni de o say yumre no e bia ne ya ma off na e bia wo kwa na so de ahwe kwan na o reflector bo won was light bi mo so pe light no be di o manim mo so pe helmet so na mse se ya mada ne contractors ana ye kra ye contractors kra sa ne ba kra ni bi mo se bia no wo ko e bia ni ti obi atobo bia akobbo na se wo ko e bia wa ye mbre no wo ko a betimi akobbo ni ti betimi akobbo edem na di o mo kan e pa o mo se aban nyem wo mo se mo ni contractors na o mi kwa no enkasa na enkasa nye de o se gates na ya mo yi to kwa ko mo castle so mo fa ayin to so na o mo sa isa tambia ho no na ya na o mo titom to mo ni contractors de enkasa se de be ya o be castle ayin so na se nyoma akra na o mo se ya